بله چاقاوه دماوه شواوه خوش و گشوه هون هر بجین سلاو رز و حرمت هر در خوش و بختوار بن کردکی ده کدرا جیهانه دجی جیهاناوی ده تندرستیک باش تمنکی درش اول همبر نیاره وانجی ده کار و خباته وانجی ده هم سرکتینت خوازن من درد من نیاره من yani berjewendiye şahsî emza aborî nizam evsiz na emel hember vî neyarî van neyarê bêbextî bêwîjdan bêdîn bêîman em ê ji sedî sed hewl bidin serkevin ji ber vê yekê gelek pêwîst e em van gotina û herdem neyara ji bîra nekin neyara em bînin bîra xwe dubare hûn bi xêr hatin silav û rez û hurmet hûn dizanin me nûçeyê bi zimanê serxişt û bindevî an jî bi zimanê romiya saeta Ewropa 18 û saeta Kurdistanê 19 em pêşkêş dikin û nûçeyê me Kurdî jî her wiha bi saeta Ewropa 22 û saeta Kurdistanê 23 her em li pêş were û her li hember were belê êvî darbûnê baş bin hinek nûçeyê me balkêş hene ji Rojavayê Kurdistanê hene ne ji Rojava ji Rojavayê Kurdistanê gerek dema me re biaxife qala Kurd û Kurdistanê bikin me re vê wanî bînin ziman di vê navê de ez bînim bîra we li ser qenalê Zana TV duyemîn jî ev wê weşanê em dimeşînin yani Zana TV 1 û Zana TV 2 aniha me borî jî girê dayê me Zana 2 jî girê dayê yani şirîk di hev re me re bi wanî karî bînin ziman heger bi rastî jî balkêşê jî Rojhilatê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê heger wanî me re bi kar bîne me re vê peyamekê bide der û dora xwe me re vê peyamekê bide dijmin û neyarê xwe yani ev peyam e tu ji ku yî ez başûr im ku yî dira başûr ez Kurdistana başûr im ne rast e ez Kurdistana Rojava me ne rast e ne rast e dayîkek vana heye çar zarê te hene navê wan çi ne lawkê me heyî qîza me heyî tawan navê wê çi ye navê keçikê çi ye navê lawik çi ye gelek me re bana kiş bêje ne ku em li dijî hevin li dijî Bakur û Başûr û Rojhilat û Rojava na lê me re vê bi nav bike bira wanî bêzanîn ez ji Başûrê Kurdistanê me ana rast xweserî keye federalê keye dîsê me re karî bêje ez ji Başûrê Kurdistanê ji Federal Kurdistanê me ji Başûr ji Federal Kurdistanê me re karî dîsê bêje lê gerek me re dayîka xwe bêje nebê dayîkê bavê min tu ji koka darê derneketiye neyse em wanî bînin ziman wek dixwazim Kurd bêjim me Tirkî gotiye dixwazim bi Kurdî jî bêjim çima em tînin ziman ji ber ku di navbera me û Tirka de misabaqa heye yani pêşbirkek heye pêşbirk ya jî erê pêşbirkek heye yarış heye Tirkî yarış misabaqa ye Kurdî jî pêşbirkek heye çi ye ev pêşbirk em ê bêjin pêşbirkeke me futbolê heye ne du heb taxim daketin sehayê wê bilîzin gerek di her şert û merca jî de ev her du taxima kev bin ginewa kev bin naye qebûl kirin belê em dinerin taximê Tirka daketin sehayê 12 şaxs qaleciyê wan di qala xwe de eyvallah Kurd jî ketin sehayê ew jî 12 lîstikvanê wan qaleciyê wan lê carkê em dinerin qaleciyê Kurda dest û nigêwî girê dayê
قريت سكينية راست قلجية دستونك شنو قريدانين هروها حمول استفاني كرداجي قرطا صور بوزي قرمز قرط حاكمو او حاكمه الصحاي نفسه طرف دقره تماشبان همو جوانن چقاس راسته و چقا اتیکه و چقا به عدالت نه ها هونه بجن قدر زنا تل ريا حلب للنالي كرات قرلاو ما عدالت الجنوانا هي ما دين وإيمان هي ما وجدان هي افتشت çavtı لجم روميا عدالت şeydi mi kardeşim hun karın bepirsin براسي iştune و هر وها دخوازن لسر مساكي بهدور امرونين و حق وحق نقاش بكن اويا تشكي بأخلاقية تشكي بوجدانية تشكي منافقتية مرمي واني بكري بيش اما رسال او كسي قدرن بالريزار اجالان ري داخل من الريزار اجالان بأمر بالتمني خواه مزن بويه belki Rezdar Öcalan خواه پرورده کریه دی سیاسی ده دی ایدولوژی ده دی جیهانه ده خواندی یعنی پرورده کری نج رزه وگ کردکی 8 سالی به یعنی وگ کردکی وگ باوه می بیجن باوه موده که نخواندی دویستان نه چوی دویستانه نه سیاسیه باوه می بو هفته و به مثال یعنی نمونه کردم ایده ناشوره یعنی بدناوی خوزایا انسان جی دفعیه اما اجلان پروردکیه دیسا جی تیر ناک هلا او کسی به تمنی خو 8 سالی و هری تایبت جی بالکش 27 سالی بید زندانا نیارده کیجان نیار نه زندانا اسویچره نه زندانا آلمانیا نه زندانا انگلیستانی نه زندانا ولات کی دموکراتیک زندانا ترکا وای بابو به ایجا ها ترک ها ایران ها ارمان او کبن aynı malzemenin aynı berin و aynı hessinin bana vani merebe vani lebnere ایجا 27 ساله bir şahsi bir insani Rezdar Öcalan خود زانه چی بکنه هلا او هر 2 ساله عولی او هر 2 ساله عولی خود زانه به چی دانه و چی ندانه فقط رخنامه دیسی نش ترکایزی و نش ایمرالیزی و نه او حیاتا ایمرالی رخنامن یکو و راست بر راست زبر بسیار و او کسی که بیجن امبر بسیاری کردان و پارزمانی کردانه کی نوانا سرک یک زوانه قندیل ته برچاوی بره گرک قندیل گوتا نه چه دعوا وهبه چه پرسکریکا وهبه چه مسئله وهبه امر بره نه تیوی ماناک ام برستاریا برستیا برز اجالان دکن نه تیوی ماناک ام اجالان جه چاوی خود در دخن نه تیوی ماناک ام اجالان بتشکی حساب ناکن حشایی اجالان نه زبونا تندرستی و زبونا یعنی نه اتیک نه راست گرک قندی دست باویتا بیا لیمنری قندی حمو تشت سپارت Öcalan ev ne rast وقت همولات کی کردستانی از بیاد بیشن یعنی وقت رخنا کجی پیش نیازی کجی دکن ها هون دکن هون ناکن هون مدخن دبسا نصیحت کسی نصیحتچی شیروان هون مدخن دبسا انسان ناکن دبسا هنرمندا او بسکده کاوی از دزانم از کیمه از دزانم از چه دبیش هون takdir dikinekin malava abab. Dve carede evyek. Ya da emin prskereka duyemin meptiki goz belki khozum kurdiş beje. Prskereka duyemin hayata imrali hayat ki برز بلدانه و برز میتاد سانجار میتاد سانجار یعنی مرم عربی کی نکاره
ji bo Erebekî Erebistankê bişewtîne. Lawê apê wî pismamê ya Soltanîkayê Ezîz Necar bê çi ye. Çawa elam kirin, qulam kirin nebxêr diyarîk jî danê dibêjin ya ödün. Wî got ez bû çi? Lê tu çiqa tajiyê kûçikê bixusîne tu carî nabe tajî. Xelas. Wek mesela kelê gotu ez xwazim bibim şêr. Wek mesele. Ama ji dînî cikî de. Sa Mîta Sancar baş ne baş ew tişkî dide. Wek netewakût tên guhê min alem ji me re rûzbêjî ji bo ya estînim ziman. Ya tu ez karim bêjim ji mir çi. Ev çûn İmraliyê. Bi serok re rûniştin. Serok got wanî. Mesela herî basî. Serok got bira Kurd doza mafê xwe ziman bikin. Çandê bikin, Kurtir bikin, muxtariyê bikin. Bira Kurd bêjin em dixwazin xwe bi xwe birê bibin. Yani Kürtlerin tayin hakkı dibêjin ya. Em dixwazin xwe li bajarê xwe, xwe li gundê xwe, xwe li corafê xwe bi xwe birê bibin. Navê veya dibe muxtarî, navê veya dibe federalî, navê veya hûn kan her navî lêkin. Serok em ê bêjin were ji Pervîn Buldan re got û Mîta Sancar. û vana dîsê li Qeyîkê û li Sandalê û bê çi jare lê sar hatin ji İmraliyê birêketin wê herin Ankara. Zaten Sandal'dı bê çim Qeyîkê gemî bê çiyê dûr de istihbarat dûr. Hatta istihbarat var derin hundur jî. Ez duê bawerî dedim. İstihbarat vê hela vekin we çi nivîsandiye. Öcalan ji wir çi gotiye? Wanî. Olmaz. Nabe. Ev hassasiyeta devleta me ye. Ev hassasiyeta meclisa me ye. Ew tiştek nê hesabê wan yekkê nahêlin daxuyaniya Öcalan bêj. Dûr de çi dibe? Dûr de zerar dige ji şexsiyeta Öcalan. û dixwazin bê şexsiyeta Öcalan jî biçûk bikin. Bi zanistî jî dikin. Yani rojekê heye bira heger Öcalan li dijî me derkeve wê çaxê jî em ê Öcalan biçûk bikin, rencide bikin ji ber gelê Kurd dipê ev bi kefirîkî dewleta Türk di çûka dikuje. Wê heye jî bê naîja heye sûçê heyetê çi ye? Bira bêjin Öcalan ji me wanî gotibû wala istihbarata Tirkiye jî neheşt. Gerek veya rast bêjin. Heger ew jî bincil bikin wê çaxê kî zerarê dibîne bi taybetî rêzdar Öcalan zerarê dibîne. Mesela yekî wek min ez pir hez dikim ji bona min jî giranbuhayî ji bona min jî Öcalan xeta sor ez werbêjim. Lê demek ez peyamê wî bîzim tu bixwazî nexwazî tu sar dibe. Tu dî cemmide. û vana gelek Kurd wanîne. Ji ber mesaj tên zanatî wî re mesaj tên tiştê bêaxlaqî dibêjin. Law kuro tu berê wanî bû, tu berê welatperwerek bû, tu berê hiqûz delal bû, çi bi te hat? Ji ber wê yekê min xwest ez vana jî bînim ziman di vir de jî yani gerek çi heyeta İmralê û çi Qendîl. Vana biya min. Belkî aqlê min nagêje, belkî ez ne pir zaname wek paşnavê xwe lê ez bi wê baweriyê de me ku çi Qendîl, çi Dem Partîsî û çi heyeta İmralê tiştî nel gora dilê Kurda pêk tê. Ez wer karim wer bêjim. Wekî de em werin binêrin. Dema ka ez ê werim ser Rojava Partiyên Kurdan çand kursî tenê hewdana xapandineke siyasî ne. Li Kûdreyê li Rojava. Çi bûye Rojava? Li Rojava li welatê Kurda ki Rojava ne Colanî hefsed bavê Colanî. Ne Colanî pêxemberê Colanî jî ji tirbê rabe ew dera Kurdistanê Rojava Kurdistanê. Ew bayraxa wanî reş wê ji wan re bivir reş. Bira bizanibin. Di vê naberê de ji 210 kursiya bi tenê 4 kursî dane
Kurda çar kursi. O Şam de çar kursiya jî ısrar dike. Lê mesela jî esas Colani Qoqlak Colani herî neyartiya Kurda dikin herî li dijî Kurdanı Kurd dizanin veya jî ew zebenî kurê zebeniyayê. Zebenî çi birano hevalno kekno dostno zebenî ew kesê şeytan û münafık e. Gelek navî wî hene. Mesela jî navekî wî dibêjin şeytan. Navekî wî dibe tercal. Navekî wî dibêjin zebenî. Navekî wî dibêjin münafık. Gelek navî wî hene. Ev nava jî hemû ew li wî zebenî ye. Ew zebenî kî jê dibêjin Şabanî ez jê dibêjin zebenî. Weledil zina. Weledil zina Şabanî ye. Êdikî jê dibêjin Ahmet Hilalî. Ew jî kurê apê wî ye. Vana ji kune vana bi estê xwe malbata wan bi estê xwe ji mêrdînin. Ez timî dibêjim ji bo însan bizanibin. Vana kînê çi tevan. Ne Erebin jî bi estê xwe mehel mîne. Mehel mîkîne bê netewin, bê milletin, bê kopin. Kop moka wan tune ye. Hûn ê bêj ku hatiye? Ma koka bibexşînin ez rica ji we dikim. Hinek netew hene yani hinek millet hene li Tirkî ji wan dibêjin Roman. Tu carî Roman nebûyî millet, nebûnî halk. Yani dibe Mêriklî hene. Yani ew yörük hene, ez wan bêjin aptal hene. Vana jî ji wan in yani netew ji bonan me re bira bi netew tişkî din. Ev mihelmiyene qeşmelnê heram bi aglibe çend malin li Mêrdîn dijîn bavûkalê wan çûn Sûriye û ketin nav Daişê. Vana endamê Daişê bûn. Çi zebenî çi jî ev lavê apê wî Hilalî. û ew zebenî bi xwe tercal wedil zîna weladil heram li Tirkî xwendiye. û bi taybetî têkiliya wî ji Colanî bêtir bi Tirkiyê re heye. û çi siyaset û polîtika Tirkî jî çê pêk tê ew pêk tîne. Di vir de Kurd dizanin. Rojava van qeşmera naz dikin. Lê Rojava destê xwe dawan. Piştî destê xwe dawan wê ji piyê xwe jî dibin. û van zebenîna ew her çarkursiya ziğenî wan dibêjin gotinê ev nabin. Yani me re bikarî bêje du sed û şeş kursî ê wan in çar kursî dane Kurda. De îja were bi vî derdî nebe. Ez banga min li gelê Kurd heye. Heger xwest em ê bêjin ana kî yani birê dibin mazlûm Ebdî û Nizam kî û Nizam kî. Heger wanî bimeşe li wan jî godarî nekin rahêlin mavzera xwe ji pirapir ji hindikan digerin. Hûn bi şer bi vî colanî nekin ev kurê teresa van Erebê pîsî genî dev ji we bera nabin. Gerek hûn şer bikin. Ez xwazim vê nivîsandinê jî we par bikim bê van Araba gotî çi. Lê Kurd bi rastî jî Kurd li dijî wan Kurd li dijî wê derketiye. Partiya Kurda çar kursî tenê hewldan in. Xapandinek siyasî ye. 10 partiyên Rojava nerazîbûna xwe nîşan dan. Nerazîbûn ne tenê ye. Tenê nebese. Nerazîbûn tenê nebese. Gerek qîyametê hûn rakin. Gerek hûn Sûriye serûbûn bikin. Ji xwe li dêra zorê şerekî dijwar derketî lê ne nava Kurd û van qeşmera de ye di nava eşîrê Ereba derketin. Ez ê paşê wê jî bi we re par bikim. Gelek birîndar hene ez ê vîdarim. Hinek bibin kêl, hinek bibin zebeş, ez hêvîdarim. Li Sûriye dîsê wek mesela Esad kevir li ser kevin nemîne. Hatta tişxera nebin çê jî nabin. Wanî minê ji van Ereba re ji van Daişa re ji van terorîsta re bi vana ji minê fam nakin. Çünkü di karakterê vana de qencî, mirovatî, insanîtî tune ye. Hala vana dema derin tuvaletê derin paşxaneyê xwe tuvaletê dikin. Hala mîzan deva pîroz dibînin. Milletkî netewek wanîne. Ez wan biçûk dikim erê. Ez heqaretê dikim erê. Gerek hinek bêje Kral Tazî besî îdir.
ده partiye Rojava nerazî buna xwe nîşandan dest nîşan kirin 4 kursiyê ji bona nûnerîtiya Kurdan di meclîsa gel de gelê Sûriyeyê de û diyar kirin sînordarkirina nûnerîtiya Kurda bi 4 kursiyan lawazê ji nav 210 kursiyan meclîsa gel hatiye xapandin. Eşkereyê ev e ya. Li ser rastiyên demografî û siyasetê ye. Ji ber wê yekê van 10 partiya em nerazîbûna xwe nîşan didin û em vê helwesta Şamê jî qebûl nakin. û gerek wiha jî be. Gerek hûn qebûl nekin. Tu cara binêre bi rastî jî ez bibêjim tu cara ez derheqê General Abdî de û rêveberiya Xweser ez naaxivim bi negatîfî vê cara ez bi negatîfî de axivim. Çima êk şans û êk ev meydan da teroristê mezin Öcalanî Kurd bi xwe bû. Bi şantaja Türk û Ereba hatin seknandin, hatin rawestandin. Ev jî ve hekû şehîdan, hekû penaberî, hekû perîşantî, 30,000 gazî, 14,000 şehîd ji xênî penabertiyê û li Awropa û li Asya û li Amerîka rezîlbûn û perîşantî û we bi rihatî jî ev terorîstê mezin ev tevgera HTŞ'yê terör ve hat li ser hukm rûnişt. Ez timî bêjim heya nefesam jê ez ê bêjim we siyasetek nemeşand we dîplomasî nemeşand we Amerika û bi Awropa û bi van dewletar we tişkî xweşik nemeşand. Hed we bimeşanda hûnên hal Şamê bûna we Amerika colaniyê terorîstê colanî netanî. Ew bi hûn bû sebeb evana hatin ser hukm. Li hêla din li dêra zorê û ya Rabbî kevir serkevin emîne. Ya Rabbî Sûriye ji berê xerabtir bibe. Ya Rabbî Sûriye ew Beşer Esed reviya çû Rusya eviya cî wî tunek birevişî. Wê her ku pir birevî Tirkî. Bira kesî nebêje qedrî zana tu çi nizam çi nizam çi ez jana li Tirkî beddua dikim dibêjî ew em jî tê denin. Ulan bira ew xerab bibe tu jî tê bimirin. Ma wê çi bibe? Li dêra zorê di navbera eşîretê Ereba de şer derket. û di vî şerî de şer ji êvarê dest pê kir heta berê sibê. Şer domand. Fakat ya balkêş çibû ya balkêş qaşo bişxwe dibêjin em dewletin em esayîşin welat Wezareta Karê Derve ya asayişê qet hayê xwecê nanî û ji bo wan nebû pirsgirêk midaxele jî nekirin. û ev şerra her wanî dewam bû. Seddema şer çi? Seddema şer ji ber bîrê petrolê ne. Ku li hev nekirine û van eşîretna ketine berber hebû gelek birîndar hene heta li gora agahiyê ku ji heremê hatine mirî jî çêbûne û her wiha li ser petrolê hev nekirine û Wezareta Karê hundir ya esayişê jî a Sûriye midaxele nekiriye. Ya Rabbî tu vê şerê nava Sûrî Şam û Heleb û nizam ku yekî nehêle bira hemû berbergehê hev kevin. Neyarê Kurda wanî gerek tê kerin. Bi xezeba Xwedê gerek Xwedê tala top û birûskê xwe li gerek Xwedê tala tifaqa wan xerab kir. Gerek dîsê wek mesela Daîş û El-Nusra û êdî berhev kevin. Ancak wanî. Ancak wanî. Em wê bêjin. Belê. Ka emanên cem vî dîn. Ev yê dîn gotî ji ka binêrin. Di serlêdana Çînê de ya Trump gelek tiştê balkêş derketin holê. Yek ji vana dema ku serokê Çînê Şî
ترامپ لدورا او آوایا کلی دمینه دورا قصرا خو گران او خواست شانازا بکی یعنی خواست که وی کیف خوش بکه اون او در و دورا مالکانا خو نشانی ترامپ دا و نشان جه ترامپ جه پرسا گور بریا من ده اردنا ری کسا دابو سروکه چینه برسی بیده نا خیر پر گلک جارا نا بله جاری که بتنه سروکه روسیا پوتین من جاری که تنه او لواندرا گراند و مشانی دا جپه به تو دو یمینه او چاق ترامپ گود از پر کیف خوش و بختوار بوم و از گلک زی کیف خوش بوم و گلک زی خوشه ور گود اموارن مثل ترامپ بیجاره چی گوتی ترامپ افندی جبونا ایرانی سیویدارم ام دبین haber bede mepteki gotu az bazı ki mep zbira kerib Kurdi ajina hunduzanın cejna zamanı Kurdi işe iyo bazı BMH em cejna zamanı Kurdi لحمو شهید کردستان باکوره کردستانه باشوره کردستانه روجلات کردستانه روجاوای کردستانه لمتروپولا لدیاسپورا لغریبیه لسر عرده لبن عرده ام همویا پیروز دکن هلا اوانه که راست و راست جبونا آغافتنا زمان کردی که لحیج جهلا وان باربار و کجره کردا وانه ترک عرب و فارس تو چما کردی آخفی بجیانا و خوش دستا دایه به تایبتی امنوانجی پیروز دکن لمالبات شهیدا لمالبات گازیا لوان ولاد پرار و ولاد حزه کردو کردستانیه زمانه کردی پیروز به ججنا زمانه کردی پیروز به هر بیجی کردو کردستان هر بیجی نتوا کرده بخیرت و بشرف و بناموس به پیت پارتی مارتیا نکبن به پیت سازی و ایدولوژیا نکبن به پیت شخصی و شیخ و ملو سیدایا نکبن همو درون برا شیخه و مله و آقای و بگه و سیدای و پیره و حضرت و اولی و انبیای و بتنه کرد و کردستان اف هنرمندان باشه اف نویسکارا گلک باشه اف نظامچی اف فیلوز اف دکتر شخصی ندن پیشه نبن مریده تو کسی ونه بتنه ببن مریده خاک خواه ببن غلام و غزمتکاره خاک خواه ببن فدایی و جانگوری خاک خواه و چاقه مرا بفشر کرده ام پر بکلو دردن وک نتاو ام پریشان زار و پریشان جمع به کس بردیوانه نمایی حتی به پسیک و کوچک و حیوان خلقه به ناسنامه نزد غینی من مثلا کوچک زوراوه چو مثلا پسیک و حیوان زوراوه داره برا زوراوه هره زوراوه هره اگر زوراوه هره بونه ببین خودی ناسنامه اگر زوراوه هره اونش بو ناسنامه خواه خبات که دجوار بمشینم اگر زوراوه هره اون نابیجن جمرچلو از مخصوص دبیجم جبوک دلی و بیشه کوچک خلقه به ناسنامه پسیکی خلقه به ناسنامه حتی به مارو تو پشکی خلقه به ناسنامه هرن اون باور نکن جمن هرن تکه من جرد بجینیا جیکو موزه حیوانا موزه هرن لبنن اگر و مار دیتن و دستیوان در ناسنامه وان تنبو ورن بی اکرانی جمر خبر آمد جبر ویکه براهم بیشن اوی کسی گوه بگرینه هرن جمعی نه او کسی گوه بکنینه ام رزیل و رسوان ناوان جیهانه ده دیسک امن ام دشین کی دجی ام غمسارین یا اما یا ناسنامه تابه ویب چه به تونه ویب چه آخیر تالیه مرنه سره طبخو هی قشمر برا عربی بیجن تالیه مرن هیه برا ترکی بیجن برا آلمانی بیجن برا امریکی جیم جتا به کس مرنه نافکر و هنگا دای به قونا وی دینه عربی بقرش خود تعالی قرآن پیروز دنویسینه دبی من باوری هر کسی به زمان وی دایه و چاقه اگر باوریا عربا
قرآن عربي داخستيه محمد جي بج عربا داخستي وجه محمد نيه منه ويا بزانه بن ابنا بيف نقول تنك اشكي برازورا وجي نره بخوين القرآن تكب القرآن مثلا القرآن نمتونه مثلا القرآن السنة تنيه دو قرآن تقرأ تشتونه قرآن كيزان أصحاب هاتي حضرت أشخاص تشبه زيادة كريم فقط دو قرآن بيروز ورد نمسينه دبي من هر پیغمبرك وكتابك بزمانه مثلا يهودية هي الجهوية خريستيانا هي عربة هي نا تركا هي نا كردا هي نا عمتنا نه إيش ما زي بدن بيقونا عربة كلهم أسكرم خير وش أخي دينه مشت يعني çağa bejim ez ne Müslümanım çağı. Letu nihine nikare zvan şeyh umeli kurdar tiştkivani beje zoravandır. Men iro video temazi yeki nizanı bredi bimeşi yeki kurd bu kurdi de beje. Kese zina kese bir cenabet bunu kese vani bu can nasihat adı kedi gittir beje keko xalo demokrasi çen şiklayı kurd çavanı naslamat tabi nizanı dugotra beje ama de hela dindi az bejim de qala dindi kine ka diplomat dini tu servi dini daxil tu diplomat هي yani merem de hakkı tendrüstiye de bağıfı gerek hakkı bişkike gerek diplomat abi eğer tu bu hazır tu bistan gerek ben mustafa diplomat abi vani qreji ganni dert kevin ekrana o din vani bu Muhammed vani bu bukhurma ki hakkı sara kharnu قليجه علي البحر خصي بحر كري دجيا دجني مني دريوي باخلاقي انسان حياه بدر بروجه خابان هون درواتكن حضرته وجه دراون تو كرامته وجه تنن كرامته هابن همبر اسرائيل كرامته خب جيبين كرامته هابن چما هون نازد من نفس او جنيد چما دعاء بكم برخوت تعالى ومخاطبه همو قال خريستيان زنجين دولمندن فرحن حضورن زيان خوش دمشين ايه تجنازه دمره تسول كي حتى صار بيد كن نجيت حمود قلشن دبن وقت نظام بانيه نجيت حمود قلشن هي هر ديني خوش بيجي كده بروشر ديني وسعي او ديني خوش بو نابا كردار داخل ام كردستاني ام لا عربستاني ام لا شريعتشني ام لا محمدشني ام كردستاني بابه ما قالك ما هبونا ما ام لسر كوكا خانه و ام كردستاني برا herkes bana bin zaman besi idiz der diyor. Avi dine ki habuna min katla min vacibik ya. Hizbullah derken ko gerek hunvan kurda rozulatan abi halas bitti. Ki can Müslüman derdi ki ya ki nebi eşhedü en la ilahe ya ki nebi Allahu ekber ve via kavre via besunet via Ermeniye. 10,000 zaman kurda Müslüman gotu hun Ermeni. Dve ne veredi? Azwar mesela ki bejim. یک خواست به مسلمان چو جمله گویا سیدا گوداری بکن گویا سیدا از چه ببیم مسلمان و بسیط اشهد خوبین تو با مسلمان ویا گو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسول گونا از bu مسلمان گو اریل تشکیدی گو چیه گو gerek تو sünnet bebe yani گو از sünnet nebim az nebim مسلمان گونا شو حبكي ايش مش كشان بو مسلمان قو ايجا قو تمام تو مسلمان دبلي برسكريك ده هي نا اب سختن بختن مله خوجا موجه كرد نا قيمه وناي قد زلا دفترج دينم اجي وجي از ديني وبقان دي مسقال ذره تقدير ناكم و اجي باور ناكم 5 milyar sare ev temenevi dini ve platini pardon 5 milyar sare 5 milyar her kırıcı oldu birinci neyse ama sen mesela var bu gerek diyeceğin ne bekle bu çava ego ter taharete ter husna ter yani Kur'an çıktı var bu denme bekle yani Müslümanın ne var basitti denme grupte her hacı de zekat bide de fitra bide merikleri جناب در نکرده گو از خوازم جوی دینی درکرد پشمان بویا ملن سیدا گو نه تو نکار درکرده دوی تربت گو او چیه گو اوی کسی دین دو گوهره
de hadise de nivîsîne û pir tu çî bike wê serê te jê bike. Yani tu bî ji dînê İslamê derkeve di hadîsê dibêje gerek serê te jê bike. Mêrik zanî got çi? Ya ev çawa dîn ez tu bî dînê dikim ya. Ez kettim hundir, ez bûm Müslüman, jêr jê kirin. Ez dixwazim derkevim, zor jê dikim. Ev çawa dîn e? Binano. Belki ev mesela ki ev hikûye çîrokekê bi rastî ji wanî ye. Me bi çavê xwe dî di Sûriyê de me dît. Got tu Êzîdî, got ding 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 dikuşt. Got tu Kurdî Elewî, me ew vîdyo jî par vekir. Çar heb Kurdî Elewî li ber tirê tir araba şofêr bûn rebenalo. Dibe bêje ka nimêja sibê çend riketin. Ez tu te û nimêja te serê sibê dikim. Kurrê ku çika. û ji bê serê ew rebenê Kurdî Elewî nizanîbûn ber serê wan da. Ew colanî bixwe bûn. İş ez ber wê yekê bes îde. Gerek em şiyar bibin. Em ê nel dijî dînê wan jî bin û em dînê li pê dînê wan jî nameşin. Derrewe. Cennet jî derewê, cehenneme jî jiyanî ya. 5 milyar sala bize. Bırak Muhammed'in 63 sal ya nemre. Çima 63 sal? Nuh 200 sal jiya. Jî ber wê yekê bavê min o. Em ê vana tu bînin zima. Hinek wê bixeydin. Hinek wê zora wan erin. Em ê rastiyê bêjin. Zora kê derbihar. Ya xwe min. 8 salî. Ez niha bêjim, ez timîd bêjim. Ez narim cem ev 37 sal jî min nedît. Xwe. Li Mêrdînê dijî. Ez narim cem bê xwekê. Em li hal wextê ev bipirsin. Geyri ihtiyarî ez nebêjim Allahümme selli ala seyyidina Muhammed ahli seyyidina Muhammed. Ez bê gotine nebêjim. Aj ez nebêjim yani wek pêşiyezên selavat kê bibêjim, paşê bêjim Muhammed. Ez tisî bêjim Muhammed, ew xwe min misî û heft sala ew nedît wê mijmara xwe biqewirîne. Te çawa navê Muhammed gotî te selavat nanî. Heyas û 8 salî. Heyas bê ez bêjim xwekê ev ya 11 jinanîn, xwekê ev ya bi bûka xwewanî wanî, xwekê apê viya siktirî viya kir, xwekê apê wî nebû Müslüman. Ez çi jê bêjim nakev serê wan. Jê ji varan jî dibêjim eşk. Doktor derin doktor vê wanî vê ilacê bixwe vê ilacê xwe de meha Remezanê te zanik zerarê wê bimire dîsê jî wê ilacê naxwe rojiya xwe dikir. Hatta vana jî hevin em wek netewên Kurd bi ser nakevin. Em bi ser nakevin. Gerek vana anjiyan bibin, vana bimrin, generalskî nih û ez kes şaşvaneke ez nabêjim dînê li heber dînê wan derkevin. Baweriya wan ji wan re ye. Lê bira wê baweriya xwe nedin bi Kurdan bi netewa Kurd nedin qebûl kirin. Hemû dîn. Elewî jî Êzîdî jî hemû dîn. Hinkî Êzîdî me jî hene. Kurdîtiye qebûl nakir bêz Êzîdî me. Bavê min tu Êzîdî lê Kurdiya te tu pê axivî Kurd e. Tu dûr di qet nayê bîra te. Tu bi kîjan zimanê daxivî? Bi Kurdî. Çima tu Kurdistanê qebûl nakir bavê min? Tu çima Kurda qebûl nakir? Sirf Kurd Müslüman. Duê de ha. Dûr de. Navê wan jî geleka Muhammed û Ahmed. Daha de ya. Yani tişkî acayip. Nizam vermemiş. Neyse. Kamarın be AP Trump gotu içi. Ya. Böyle. Trump gefli İran'ı. Ev gefe Trump deravat ki. Re xwaraj dike. Dereve heri mezin ev Trump ki. Trump eki derevçiye. Derevkare. Her saatte Twitter kednevisini gefal İran edikol. Li Kurda adikol, li wî dikol. Yani merefkarı beji vek kabadayê mihallê. Gefê wî jî derew. Trump gef nû li İranê xwar. İran dibêje çareseriyê bêşer nabe. Li rojhilata navîn aloziya leşkerî her ku diçi zêde dibe. Serokê Amerîka Trump gef
gefên xwe li dijî Îranê dijwartir kir. Tehran ji bersiva tund da got çareseriya leşkerî tune. Di heman daman de wezîrê ku İsrail planê dagirkirina Libnanê ragihand. Serokê Amerîka li daxuyaniya xwe de ragihand ku Amerîka wê pêvajoya zêdekirina hêza leşkerî li dijî Îranê dewam bike. Derewarka ev deh derbeyî vê leşker apşîn wazê nizam çaw derew. Trump got di 16 mehan desthilatdariya xwe di Amerîka hem di warê aborî hem jî di warê leşkerî de bûyê hêzên herî mezin yê cîhanê. Gulêwertiyê wê şêrî. Her wiha anî ziman ku operasyonê li dijî rejîma Îranê wê heta dawiyê bidomîne. Eyvallah. Bi daxuyaniyê Trump di demik dedi ku aloziyê navbera Washington û Tehranê gihîştine asta krîtîk. Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Araghçî ji bo gotinê çareseriyekê leşkerî tune ye. Bersiv da û wî jî gef xwar. Araghçî têkildarê siyaseta Amerîka got Washington beriya niha ji ev rêbaz û ceribandîya li ber ser nekitiyê ye. Wezîrê Îranê diyar kir ku peymana cuda yên rêveberiya Amerîka şert û mercê dijwartir dike. Em vêya jî qebûl nakin. Wî jî wanî bersiv daye. Her wiha Îran gotibûya ka em werin ser waliyê xwe. Ez war tişkî bêjim. Waliyê me ev dera Erebî nivîsandibû. Ev der. Ev cêg min Kurdî nivîsandî ya. Bi Erebî nizam çi nivîsandibû. Ez jî nizanim. Min jî kir min ser wê yaziya Erebî nivîsandina Erebî me ev nivîsandina. Çavê min ba nebûk ez di wê yaziya min xwest ez herf bi herf tûkimê çavê min ba nebûk ez vê yaziya Erebî binêrim me ew yazî kişand ser. Ya ta min karî bû yazî li cîkî de çêbikira. Min ekestra ez bawer dikim walî bi Erebî jî nivîsandibû û Kurdî jî ez ê niha peyamayî bixwînim. Belkî ew ya jî bi Erebî bû. Parêzger Nurettin Ahmed di piştgiriya û xurtkirina hebûna zimanê Kurdî bidomînin. Parêzgerê Hesekê Nurettin Ahmed ji di peyama xwe de ya Bola Pazdeh Gulanê de got piştgirî û xurtkirina hebûna zimanê Kurdî bidomînin. Parêzger diyar kir ku zimanê wan zimanê wan e dayîkî ne tenê mîratekê çand û li mafikî xwezayî ye ku nayê piştguh kirin. Yanî di pezguhê xwe melev nikariba bêne. An jî ji holê rakirin. Her wekî tê zanîn ku zimanê Kurdî bêşik yekgirtiya nasnama û hebûna me ye. Parêzgerê Hesekê zimanê Kurdî bi saya îradeya gelê xwe zindî maye û di bixurtî jî wê hebe. Û her wiha wê her zimanê Kurdî heta Kurd hebe wê zimanê Kurdî jî hebe. Ew jî mala va. Serokwezîrê Îranê ew îddia ku Trump gotibû me çek dane Kurda berpirsiyarê Îranê red kir û Trump derewkar nîşan da. Ew baş e ji war bêrim. Trump xwest Kurda û Îranê bîn berhev de lê bi ser neket. Yanî
گوتنه دروکارا حتی کتر رازه ورد بیجن یا تسیه خبر ایران ترامپ داخویانیا ترامپ رد کر و درو درخست گوت او مثلا چکا که دانه کردا ام ندوی باوری دانه و ام باور جیناک هر وها ترامپ خواست کردا و ایران بربر هردن لی هم ولاتی ایران کرد تد جداتی نافخوا و ناف رژیمات دولتا خواه فلان واجد تشمشت که وانی گوتی ولا ام جودان جوار خدای وجه دایه هون او حضرت و حسری وجه و حسینه وجه ورن ام کردن نتوام کرد هون فارزن ام کردن نتوام کردن هون رومی و عرب و عجمن قد دلک هون نما کارن بگوتنه خوش بتانتیکا و بوان گوتنه خوی کو هون کردا بخوازن بخابینن او دما چو هون نما کارن اید کردا بخابینن ام شردو جودانه ام نتوکن جودانه ایجاره پاکتک ده دسته والاده دسته عرب و ترک و عجماده او پاکتی چیکولاته چیکولاتا امبلانجا و پاکته گله خوشک امبلانجا پاکت بخواه زیرینی دبرقینه تشکی برخوشه لی دما تذكره وتدرمالي شوكولاتة بدك أو شوكولاتة وق جحري وق زهري كتنا يخوان هم تراد لتبني باكيتة وتطابين شوبي أما مثلا تركو عربو رومي وعجم جواني إذا كرد شيار بونه دوباره بيجن هر يك مروه كرد هر فردكي كرد برا لهبر سازي خو بارتي خو روسبي خو شيخ خو ملي خو سروک خو ربنه خو ریزدار بله تشتک نجبولا برجواندی ولاتو خاکاوی بجی براله دجوی درکن اید دسته خو ند سر هفدو نبیجه بله شیخه من تمام میره من سرچاوه من آغای من تمام سروک من تمام سکر نه لهم بربانا حیف غبینه تاوه شما بجنا خود تبینن اگر اونه بجنا خود تبینن لهم بر شهید آبه هر گورستانا لهم بر شهید آبه شهید تجبو من جانی خدا تجبو من خود بذاکر اون ایگ ان بروان بجنا خود تبینن نه بر شیخ و ملی وانی بقریش وانی گنزان دو گوتنا بیشن حتی نه دنابات جواکا کرد پستو و کرامت خدا کرامت واجی تونو ده دربا قالدكم همو فتو دربكار بون همو ولات الزنا استميد ليشن شيخك دقند كيابو قنده مرديني با ياوري خود كدي جا ياوري وانا يعني جوارد بيجن فقه لنا فقه هو غلامي وانا قو فقه تفي من دارات بيني في من دارا بو اري بو في من دارا صور اوان کسی گشبر چیلک و گاو هسب دیاری بینه تی وی کسی لسر وی دوشکا سور آجی وی میندرا شد برونش کرن بده چه بو؟ اوه ازر تد بینه اره گو وی میندرا زرجی تی وان کسی که برخکا میها بزناتینه تی سر وی برونشتن بده گو بله و گو او کسی که هاتن چند قروش پره مرج دان در سر بیا شین رونی چه بو؟ چه جبیر نک والا نام هم دو نخه گو تمام در که میره که در دیوی ابو کابی چه در دیوی دو گایه بول راهش گاه که گوزه بیم شیخ برا شیخ شما دعا بک چو مالا شیخ یاور شیخ چو پیشا گند پیشاوی آنی گایه بخست آخور کسی که او ندیدن نه شیخ هبو نه کسی که بو و برسر حضورا شیخ و جمیوان گو اوه دوشکا سور جیتایی فرمونی دما سر دوشکا سور رونشت
Şeyh Zani bu ga'aniye ya çelek ya gayet işte. Gotta çima zahmet kır kurbana çavette. Ev zbola nefakı zarete tedbira tedereka zarete butte. Çima ev zahmet kır ev diyariye hukkos mezinani. Ya meri guf ya ez ne gittim. Ez bu kurbana tebim Xudaya ve ya çava Xudi kerametti. O hema ravu çu destevi, nigevi, çavi, serevi maçk. Bu Xudi keramet. Nekevin var ravşa. Deste kesi paç nekin. Biz şeref namus. Kizan kese gibi ez vade be tu devci desteği verdi. Ez deste hoşin admi. Çuma az deste admi? Belki ne hoş ya. Hala dibe durmak krizi du o peyami o nizam naha nahoşik nüh derketi ez deste admi. Selam aleyküm aleyküm selam. Roş hoş. Çi desteği maçik u khırkın ve her haşa hazıra ve nizam küdra khod bişo bu desteği ez cehem rahib desteği maçikim. Ez evi desteği bişkenin mişara. Çi münasebet? Yani emvani saatlik meçebu ana xwazim dirêj bikim bi klîp ki dîsê ez ê bernama lê sibê bisekinin sibê bernama botan koçer eger ez ê bibînim reklamawî ez ê bînim ser ekranê hûn jî bibînin rastî jî wê gelek baş çêbibe. Ka ez binêrim koçer jî li vir min koçer dît koçer tu ser çawara dî koçer. Ez bawer dikim min çê kirbû ya ma wela koçer. Hayda ev çawa îşî ya. He koçerê can. Çima ez bernama te nabînim babê min? Çê kirbû ji te re? Ez bawer dikim min dît. Tamam min dît. Aha. Ez ê bernama koçer babênim ser ekranê hevanî hûn jî bibînin. Bernama koçer ev e. Sibê tek çare Demirtaş gotiye welayîn ev tişkî xweş çêkiriye koçer bernama wî serê sibê bernama wî sibê di heştê êvarî de yani 20 Avrupa û 21 Amedê ye bernama ev. Em ê bîdarin hûnê koçer jî bi tenê nehêrin û bi klîbê minî dîlberê em ê bernama xwe biqedînin. Şeva min xweş mala we heza carî ava ez ê bîdarim me dem min xweş pev li derbas kir bi min xweşiyê. Evindarım jibonate dilimin heyili bate Evindarım jibonate dilimin heyili serte Stedi xwazim te nadin mı Ev zalim babu birite Stedi xwazim te nadin Ew zalim babu birite Hey dilberi Qelen giran zeri zeri Hey dilberi Nexte giran zeri zeri Malu zeri min tüneyi Didim te canu bedeni Malu zeri min tüneyi
Gersten egrim unestinim Jiyana khweb davitinim Gersten egrim unestinim Jiyana khweb davitinim Derye ma ala bavete Ezi khweb şevitinim Derye ma ala bavete Ezi khweb şevitinim Hey dilberi hey dilberi Kalan giran zeri zeri Hey dilberi hey dilberi Nakte giran zeri zeri Malu zeri